Reka dutangire dutya havutse bombori mu karere ka Afrika y'ibyaga bigari ibintu bisubiye ibubisi ibintu biradogereye ibintu ntago byumvikanwaho cyangwa se ntago bivugwaho rumwe. Murabizi ko tubaza iminsi nk'ibiri tubabwira iby'imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, ni ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. EAC ni umuryango ubarizwamo igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi bitabanye neza, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitabanye neza, ariko kandi Kongo yo ikaba no umuryango wa SADC, igihugu nka Tanzania, igihugu nka Uganda, igihugu nka Kenya, igihugu nka Somalia na Sudani y'Epfo. Amakuru agezweho nuko ubundi buri mwaka EAC igomba kuba ifite umuyobozi. Murabizi ko President Ndayishimiye murambabarira President William Ruto wa Kenya ariwe wari umuyobozi wa EAC, yajeho asimbuye President Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero muri iyo nama yabaye kwa gatandatu byari tariki 7, ni inama yasize hanzuwe cyangwa se hashyizweho President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda nk'umuyobozi w'uyu muryango wa EAC. Museveni akijya agihererekanya ububasha na President William Ruto, abantu benshi bari bashatse ibintu bigiye kuba ni ibiki. Ubwo noneho abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ndetse n'abakurikiranira hafi by'akarere k'ibyaga bigari bijyanye yenda n'ikibazo cy'umutekano cyakomeje kuba agaterera nzamba kanyinawo nzamba, bati noneho Kongo igushije ishyano, bati noneho Kongo igiye kugambanirwa mu buryo bunoze, cyangwa se umugambi wo kugambanira Kongo ugiye kunozwa mu buryo budasanzwe. Murabizi ko ikibazo cy'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje kuri koroza, intambara irakomeje hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Ni M23 y'ubuye intwaro mu mpera za 2021 bivugwa ko gushyigikiwe n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, dore ko yanateye ituruka i Kampala muri Uganda. Murabizi dushe yabanje gufata muri Rucuru hariya na gace kabunaga na umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Uganda akenshi yagiye ivugwaho byinshi bitandukanye kuba ishyigikira M23 ndetse rwose mu bijyanye no kubuza M23 kurwana n'igisirikare cya Kongo. Uganda ntiyigeze yumvikana cyane, byahumiye ku mirari ubwo umuhungu wa President Museveni ariwe General Muhoozi Kainerugaba akaba umujyanama we mu by'umutekano yagiye agaragaza cyangwa se avuga amagambo ashimangira ko afitanye imikoranire na M23 cyangwa se ko ashyigikiye impamvu M23 irwanira na Museveni ubwe. Mu magambo yagiye avuga na magambo yagiye abaza cyane abi Kinshasa, avuga bati uyu we rwose ntabwo azigera atuma turusyaho, uyu we azatuma rwose ikibazo kirushaho gukara. Agihabwa izi nshingano rero uyu President Museveni zo ku muyobozi w'uyu muryango yahise asaba ibintu bikomeye cyane abo mu bihugu bigize uyu muryango, abizi neza ko bitabanya, abizi neza ko bitavuga rumwe. Ubwo rero ndaje turebera hamwe ikibazo cy'umutwe wa M23, haribazwa niba hari icyo azagikoraho. Ni Museveni usimbuye Ruto nawe wahoze akemangwaho n'abatari bake, by'umwihariko bukorana rwa guverinoma Kinshasa, avuga bati ihuriro Alliance Fleuve Congo ryashingiwe hariya i Nairobi muri Kenya. Ikindi icyo gihe President William Ruto niwe wari president w'iki gihugu, bisobanuye ko ngo yahaye rugari abashinzwe cyangwa se bamwe mu bashakaga gupanga umugambi wo gukoraho ubutegetsi bwa Tshisekedi aribo AFC 23. Murabizi ko iri huriro AFC Corneille Nangaa yarishingiye hariya i Nairobi. Ejo bundi budakeye kabiri witwa Joseph Kabila Kabange, former president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe rwose ashingira ihuriro Suvola RDC yahurijemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nabyo bibera hariya i Nairobi muri Kenya. Bigeraho Kenya ishinga igisa nka ambasade mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23. Kinshasa idagifiteho ububasha kandi ifite ambasaderi wayo i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birongera bisubira ibubisi. No kwanga akakanya ndagira mbabwire cyangwa se mbabwize ukuri ko ibihugu bigize EAC ntago biri mu mujyi umwe kuri iki kibazo. Nk'ubwo tuvuze nka Tanzania yo murabizi ko yafashije Kongo kenshi mu ntambara ngaho kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo zije mu butumwa bwa SADC buzwi nka SAMIDRC, ni ingabo zazanye n'iza Malawi ndetse na Afrika y'Epfo zitsindwa uruhenu zirataha. Aka kanya Tanzania iri kuvugwaho gutanga ubufasha bw'ingabo cyane cyane zirwanira mu mazi muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko arizo zimaze iminsi zirasa ku bikorwa remezo ndetse zinagaba ibitero kuri M23 zikoresheje ubwato hariya muri Lake Tanganyika. Ibitero byagabwe mu bice bya Fizi, Kalemie na hose no muri teritwari ya Uvira muri rusange hano muri axe za Kalundu. Icyo ngira ngo mbabwire nuko
igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo cyumva neza impamvu Museveni cyangwa se ntabwo kibona neza umusaruro Museveni azatanga kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi bijyanye n'inshingano ahawe. Reka rero turebere hamwe, ese ubundi Museveni ikibazo cy'umutwe wa M23 na guverinoma Kinshasa agifata ate? Uyu ni Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ubwo yaganiraga na bamwe mu bayobozi n'abahagarariye ibihugu byabo hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ndahita nabereka cyangwa se mbagaragariza uburyo nanone ku rundi ruhande abafite ubunararibonye mu bya politiki ya Afurika bari nka Olusegun Obasanjo nyuma y'uko minsi yashize. Uyu ni Olusegun Obasanjo, former president wa Nigeria, uri mu bahuza batanu bashyizweho na Afurika yunze ubumwe, hari kumwe na Sahle-Work Zewde, Catherine Samba Panza, Uhuru Kenyatta n'abandi. Uyu rero Obasanjo aherutse mu by'ukuri gusura ibihugu byose hafi byose bigize Afurika y'Uburasirazuba. Yaje Kigali mu Rwanda, yanyarukiye i Kampala muri Uganda, agiye Kinshasa muri Congo, ajya ni Bujumbura mu Burundi, ndetse yagiye aganira n'abo bayobozi bibi bihugu. Reka tubanze turebera hamwe ese ubundi Museveni iki kibazo agifata ati. Ni mu Cyongereza turagerageza kusemura mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu buryo biza kudushobokera. Ni Perezida Museveni. But M23 is really a political problem which can be solved by discussion. Because I don't see the big problem there now. Mu by'ukuri ati ariko M23 mu by'ukuri ni ikibazo cya politike gishobora gukemurwa binyuze mu biganiro, kuko njyewe sindabona ikibazo gikomeye cyane gihari ubu kuko aba ba M23 sintekereza ko basaba ibintu bikomeye cyane nko gusangira ubutegetsi cyangwa ibindi nk'ibyo. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Numvise bavuga ko nanabasabye kunyohereza ibisabwa byabo by'ingenzi. Narabasabye niki musaba ubundi niki mushaka. Basubiza ko bashaka gusubira mu bice cyangwa se mu midugudu yabo bahunze bameneshejwemo, kandi bakongera kwinjizwa mu gisirikare. Nibyo gusa. None sibyo ni ikibazo gikomeye. Ubwo koko icyo ni ikibazo gikomeye. Iyo niyo mpamvu rero turi kubashishikariza kuvuga batariko tuvuga tutariko nyaboneka ibintu ni ibintu byoroshye mwakwemera kubishyira mu bikorwa, mwakwemera mukabyumvikanaho n'aba bantu. Uyu ni Perezida Museveni. We tayari ati M23 ikibazo cyayo ni ikibazo kiri political, it's a political problem. Ati ni ibintu byakemurwa binyuze mu biganiro, ntabwo ari ibintu byakenera isasu. Ni mu gihe Kinshasa yo ishyize imbere kurasa kuri M23, dore ko noneho imaze iminsi nayishegesha cyane yicara bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye. Hanyuma ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umutekano w'akarere k'ibyaga bigari, Perezida Museveni ese afite ubushobozi iki? Biravugwa ko rwose afitiwe icyizere na bamwe, dore ko ari umwe mu perezida bakuru muri Afurika, ariko kandi by'umwihariko mu karere ka Afurika y'ibyaga bigari karimo n'icyo kibazo gikomeje kuba agatereranzamba kanyina wa nzamba. Uyu ni Perezida former president wa Nigeria Olusegun Obasanjo nyuma y'uko aherutse mu karere k'ibyaga bigari ni mu ntangiriro za Gashyantare 2026 ubwo yaganiraga n'itangazamakuru akubutse muri uruzinduko yakoreye muri aka karere rwibandaga n'ubundi ku kurebera hamwe icyazana amahoro mu karere k'ibyaga bigari. Uyu ni Perezida visited Kinshasa. Obasanjo. We have listened to the president. We have visited Kigali. We have listened to the president. We have visited Burundi. We have listened to the president. Twagendere twasuye Kinshasa tuganira na perezida waho, twasuye Kigali tuganira na perezida waho, twagiye mu Burundi tuganira na perezida waho, ndetse twaganiriye n'abayobozi ba M23. Ubwo rero nyuma y'ibyo byose twaje hano nk'uko babivuga
aho mvuka imbyino mu by'ukuri nizo za nyuma. None rero twebwe twaje ku mbyino nini nk'uko twabivuze igihe twaganiraga na Perezida Kagame. Ni imbyino nini kubera impamvu nyinshi. Perezida Museveni amaze igihe kinini kurusha abandi bose agira uruhare muri iki kibazo. Niwe mukuru mu bantu bose twavuga ko mu by'ukuri ari abafite uruhare muri iki kibazo. Kandi muri Afurika baravuga ngo imyaka iza mbere y'ubwiza. Iyo byose ubishyize hamwe mu bantu twavuze twaganiriye nabo, nta numwe wavuze nabi cyangwa ngo warwanye cyane Perezida Yoweri Museveni. Niyo mpamvu rero tubona Perezida Museveni ari mu mwanya wihariye, kandi turashaka gukorana nawe kugira ngo turebe uko twabona igisubizo cy'Abanyafurika ku bibazo by'Abanyafurika. Ariko ntitwakwirengagiza n'abandi bagaragaza ko bashaka gufasha nka Washington, Doha, Qatar cyangwa se Ubufaransa, kuko nitubirengagiza bafite ubushobozi bukomeye bwo guteza ikibazo cyangwa guhungabanya gahunda. Bashobora guteza akajagari mu nzira turi kugerageza kunyuramo ngo tubone igisubizo. Ubwo rero uyu ni Perezida Olusegun Obasanjo, former president wa Nigeria, avuga ku bushobozi Museveni afite mu by'ukuri mu kuba ibiganza bye ari ibiganza byavuguta ikibazo akarere k'ibyaga bigari gafite. Ni Obasanjo umaze iminsi akozereye ingendo i Kigali mu Rwanda, i Bujumbura mu Burundi, Kinshasa muri Congo ndetse i Kampala muri Uganda. Nk'umuhuza murabizi, umwe mu bahuza batanu bashyizweho na Afurika yunze ubumwe ngo harebwe icyakorwa kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakorera mu ngata Perezida wa Togo Faure Esozima Nyasimbe. Hanyuma ubwo rero Museveni sasa abamwumva abamwumva nyine cyangwa se n'abadafite aho bahurira n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko wenda bashobora kwiyambazwa kugira ngo batanga ubujyanama ku bijyanye n'icyakorwa kugira ngo amahoro yongere agaruke. Ni Museveni wakemanzwe kenshi mu gufasha M23, washinjwe kenshi gufasha M23 ndetse afatanyije ngo n'u Rwanda. Noneho bihumira ku mirari ubwo Perezida Joseph Kabila yajyaga i Goma. Byavuzwe ko yanyuze hariya muri Uganda. Bivuze ko Museveni ngo ari umwe mu bahaye Kabila inzira kandi yagamije guhungabanya ubutegetsi buriho bwa Tshisekedi. Ni byinshi Museveni ashinjwa. Hanyuma ariko ubwo nibyo ashinjwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, bidakuyeho ko hari n'abamufitiye icyizere. Uganda ndetse na Kinshasa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafitanye imikoranire mu bijyanye no kurwanya umutwe wa ADF, n'umutwe ugendera ku mahame ya Islam ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, ukunze guhungabanya umutekano w'igihugu cya Uganda. Mu rwego rwo kurwanya uyu mutwe rero habayeho ubufatanye hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, ndetse na UPDF ariyo Ugandan People Defense Force. Ni ubufatanye bwakubiye mu cyiswe Operation Shuja cyo kurwanya ADF muri ariya mashyamba ya Ituri ndetse n'ahandi hatandukanye ADF ikunze kwibanda. Hanyuma muri zo operation rero umuhungu wa Perezida Museveni ariwe Muhoozi Kainerugaba yagiye agaragaza ko ari operation zihuriweho, kandi ko rwose ubufatanye bwa FARDC na UPDF ari ubufatanye ntayegayezwa ndetse ko buhamye, ariko kandi akongera kuri koroza akomoza ku mutwe wa M23. Muhoozi agashimangira ko ingabo za Uganda na rimwe zigera zibangamira umutwe wa M23. Ageze naho dore ko M23 rwose ivugwaho gufata igihugu cyose kakibohora. Byari bikinakomeye muri no Kivu, Sud Kivu bitarakara, ariko Muhoozi araza ashimangira ko ingabo za Uganda ngo zitazabangamira cyangwa se zitazatambamira M23 mu gufata umujyi wa Kisangani, n'umujyi warizwa mu ntara ya Chopo. Dore ko noneho muri no minsi umaze n'iminsi ugabwaho ibitero karautaka, ibitero M23 nayo yigamba ubwayo ko igaba ku kibuga cy'indege cya Bangboka, ni kibuga cy'indege cyari ya Kisangani. Hanyuma kandi hakavugwa nkuko M23 nayo ibishimangira byatangajwe na Dr. Oscar Barinda ejo bundi, avuga ati dufite abakomando kabuhariwe bagenda bagakora mu operation bakagaba ibitero aho indege zitera ziturutse, ubundi bakagaruka ntawe baciye iryera. Hanyuma ariko ahangaha nakomezaga ku byo Muhoozi yakunze kuvuga
kandi murabizi ko zitukwa mu nkuru. Niba umujyanama wa perezida mu by'umutekano aza akavuga ibintu nk'ibi, bisobanuye ko perezida nawe hari icyo yaba abiziho, bitabaye ari bya bindi Muhozi atera ibuye mu gihuru ngo arebe igihubukamo. Ni inkuru yasohotse tariki 23 Werurwe 2025. Uyu mugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda UPDF General Muhozi Kainerugaba yari yatangaje ko ingabo z'icyo gihugu ngo zazigera zitambamira umutwe wa M23 mu gihe wagira umugambi wo gufata umujyi wa Kisangani. Muhozi Kainerugaba ukunze kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga yaravuze ko kandi bibaye byiza uwo mutwe wabikora vuba cyangwa ingabo za Uganda zikabyikorera. Ati UPDF ntabwo izitambika M23 mu gufata Kisangani, ariko ibyiza nuko babikora vuba aha. Ati naho ubundi tuzabyikorera rwose ubwacu. Muhozi icyo gihe yakomeje avuga ko mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa hagati ya M23 cyangwa UPDF ngo hari abazaba bari Kisangani mu ntara ya Chopo. Agira ati mu cyumweru kimwe gusa M23 cyangwa UPDF izabiri Kisangani ku itegeko rya Yoweri Kaguta Museveni, umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda. Yari yakomeje atanga icyizere ku baturage bo muri Kisangani, abizeza ko bagiye kubatabara. Agira ati bantu bacu ba Kisangani tuje kubatabara, ingabo y'Uwiteka yaje. Murabizi ko ingabo za Uganda ziri mu duce twa Fataki, ziri mu duce twa Bunia ndetse na Mahagi, ziriyo mu rwego rwo guhangana n'imitwe yari imaze igihe yarabujije amahwemo igihugu cyabo binyuze mu bitero bya hato na hato yayigabagaho. Izo ngabo kandi zitezweho kugabanya umubare w'impunzi, aho ibihumbi by'abaturage baturukaga mu bice byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera umutekano muke bakajya gushaka ubuhungiro muri Uganda. Muhozi ibyo bitangaje mu gihe nyamara ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi ryari rimaze iminsi ritangaza ko ryavuye mu mujyi wa Walikare no mu bindi bice biwukikije ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Kandi murabizi ko kuva Walikare werekeza mu ntara ya Chopo ari ibintu byakoroha cyane, dore ko abarwanyi bari bafashe umujyi wa centre Walikare tariki 19 Werurwe 2025 bafata n'ikibuga cy'indege gito cya Kigoma nyuma yo gufata ibindi bice bikikije uwo mujyi byarimo Ngola, Kisima ndetse na Mubanda. Uwo mujyi rero baje no kuburekura rwose berekeza mu bindi bice. Icyo gihe byari mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ubusabe bw'abahuza ndetse berekana ko mu by'ukuri badashyigikiye intambara, ko bashyize imbere inzira y'ibiganiro ndetse berekeza i Doha muri Qatar basize barekuye ako gace ka centre Walikare ubu kagenzurwa n'igisirikare cya Kongo na Magingaya. Ntabwo ari ibyo gusa, wenda nabanza no kubibutsa Muhozi Kainerugaba, uyu muhungu wa Perezida Museveni akaba n'umujyanama mu by'umutekano, yakunze kuri koroza akereka Kinshasa ko rwose Kampala iri nyuma ya M23 hasi hejuru, ndetse ko ashyigikiye u Rwanda ngo kuko u Rwanda bivugwa ko Kinshasa ishinja u Rwanda kuba rushoza intambara kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se ariko rufasha M23 rutenga mu bitugu. Ariko amagambo Muhozi yagiye anavuga yagiye yumvikanisha ko afatanyije n'u Rwanda muri uru rugamba, dore ko murabizi ko mu M23 irwana nabo uretse ingabo za Kongo indi nkingi ya mwamba muri uru rugamba ku ruhande rwa Kinshasa n'umutwe wa FDL ugizwe ahanini n'abasize bayikuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Muhozi rero yari yaje yanditse amagambo akomeye ku rukuta rwa X akomeza kubera muri Kongo aha igihe gito FDL kuba yamanitse amaboko. Murabyibuka cyane kuvuga ngo FDL ibe yamanitse amaboko. Rero uri Muhozi utari u Rwanda mu by'ukuri ku ruhande rwa Tshisekedi abizi neza akamaro FDL mufitiye, ni nko kumutera igisongo mu mbavu, kuko nubwo ku ruhande rw'u Rwanda ntawe wigeze agira icyo avuga kuri ibyo ngibyo. Muhozi yari yashimangiye ko nk'ari operation zihuriweho u Rwanda na Uganda bazakora mu kurwanya izo nkoramaraso za FDL. Mu butumwa bwe yabwiye abantu ati rwose njyewe ati nta na rimwe ndarwana n'izi ntera hamwe nanga mu buzima bwanjye, ati ndazibyumweru bike ngo zimanike amaboko mbere yuko tuzigabaho ibitero. Nyuma yo gusoza icyo gihe ati nyuma yo gusoza ADF tuzahindukira ku ntera hamwe ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abanyabyaha bamaze abavandimwe bacu mu mwaka w'1994, igihe cyo guhwihwisa kiri kugana ku musozo. Uyu ni Muhozi Kainerugaba kandi yaravuze ko yiteguye gufasha Kongo kugira kugira ingabo zikomeye muri Afurika. Asaba Perezida Felix Tshisekedi
kumutumira bakaganira cyangwa se bakabiganiraho. Ati marume uncle ni ijambo rimaze iminsi cyangwa se rimaze iminsi rimenyerewe perezida General Muhozi akunze gukoresha avuga kuri perezida Kagame. Mu butumwa bundi yari yanditse agira ati ndihanganisha abo bose bumva ko bashobora kudutsinda, njyewe na marume bakoresheje igisirikare bizaba ibyago kuri bo, n'inshuro ya nyuma nongeye kuvuga ibi ngibi, nanone mubareke baze turiteguye ku buryo buhagije. Aha ni nko kuvuga ariko abi Kinshasa bashaka gutera urugo rwa marume uncle perezida Kagame nibaze dufatanye njyewe Uganda n'u Rwanda dufatanye dusubize abo banzi b'amahoro inyuma. Ahangaha ntacyo perezida Museveni yigeze akora ngo yamagane ibiri gutangazwa na Muhozi ngo agaragaze ko mu by'ukuri nta ruhare abifitemo. Ibyakomeje kugenda rero bituma abenshi bacika urondogoro ubwejo wundi perezida Museveni yahabwaga inshingano zo kuyobora EAC, bavuga ko rwose noneho Kongo igiye kugusha cyane, igiye kugambanirwa ku ruhando mpuzamahanga, aho itatse ntiyumvwe bitewe nuko Museveni ari umwe mu bafite ijambo rikomeye, akaba kandi ngo ari ku ruhande rwa M23 ndetse n'u Rwanda. Ejo wundi rero ni tariki ni inkuru yasohotse tariki 7 ivuga ko perezida Yoweri Museveni yatangiye kuyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, East African Community, yasabye ibihugu biwugize kunga ubumwe kugira ngo bigere ku iterambere byifuza. Museveni yahawe inshingano ku ya 7 Werurwe ubwo iyarusha muri Tanzania habaga inama y'abakuru b'ibihugu byo muri EAC n'ababahagarariye. Uyu mukuru w'igihugu kandi yasabye ibyo bihugu bya EAC mu by'ukuri ko byihuza mu rwego rwa politiki, agaragaza ko aribwo bizagira ubwirinzi bukomeye ku buryo nta mwanzi ushobora kubihungabanya n'ubukungu butajegajega. Kubumva ko kunga umwe kwa EAC ari ubushake bwabo, Museveni yagaragaje ko bakabaye babifata nk'itegeko, kuko kutabikora bituma ibihugu bigize uyu muryango bijya kure y'amahirwe y'iterambere burundu. Agira ati bamwe bumva ko kunga umwe ari ubushake, uko bitekereza iteka numva ko ari ngombwa kunga umwe cyangwa se tukisanga twarasigaye inyuma burundu. Ahangaha rero bamwe bakabishingira bavuga bati kunga umwe gute kandi batumvikana ku kibazo gihangayikishije akarere, ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cya FDLR umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda ubangamiye umutekano w'u Rwanda, bituma u Rwanda rwirirwa rushyiraho ingamba z'ubwirinzi rwagiye rushyira ku mipaka. Hanyuma Museveni kandi yagize ati bamwe bumva ko kunga ubumwe ari ubushake, uko mbitekereza iteka numva ko ari ngombwa kunga ubumwe cyangwa se tukisanga twarasigaye inyuma burundu. Yagaragaje ko kubera imbaraga zo kwishyira hamwe umusaruro mbumbe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wageze kuri miliyari 31.8 z'amadolari, mu gihe iyi Afurika yose muri rusange ari miliyari 3,600. Murumva gapirimo. Hanyuma asobanura ko impamvu ubukungu bw'ibihugu bya Afurika buri hasi ugereranyije n'ibindi bihugu nka Amerika, Ubushinwa, Ubuhinde na Korea y'Epfo ari uko Abanyafurika badahuza nubwo byitwa Kongo babonye ubwigenge kuva mu myaka myinshi ishize. Uyu mukuru w'igihugu rero yari yasabye ibihugu bya Afurika ko byagira ubumwe buvanze n'ubwigenge, bikita ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu binyuze mu koroshya ubucuruzi kugira ngo bigere ku rwego nk'urw'Amerika n'ibindi byagezeho. Museveni yasimbuye William Ruto ku buyobozi bwa EAC, biteganyijwe ko rero azamara muri iyi nshingano umwaka umwe asimburwe n'undi wo mu kindi gihugu nk'uko amategeko agenga uyu muryango abiteganya, habaye nta gihindutse. Hanyuma ubwo ndagira ngo mbabwire ko niba Museveni asaba ko ibihugu byunga ubumwe, mw'abantu mwe abenshi batarigeza nkana muti gute? Azabwira Kinshasa ati twicare tuganire twunga ubumwe dukore ibiri mu murongo umwe gute? Tshisekedi azahita amusaba ati saba FDL, saba M23 irekura uduce yafashe. Ibyo Museveni azabikora? Abenshi bati oya. Ikindi gikurikiraho, saba u Rwanda rukura ingabo ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo kugira ngo twunge ubumwe n'ubundi. Ahangaha Museveni azasaba u Rwanda gukura ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo. Ese ziriyo? Icyo ni ikibazo. Murabizi umwana u Rwanda na Uganda bifitanye. Ikindi, ese Tshisekedi nabwira Museveni ati ntago bizakunda nutumva ko ugomba kureka gufasha M23. Ese Museveni atanga ubufasha kuri M23? Aho naho hakaba ikibazo ndetse kiri trick. Icyitwa ubumwe abenshi basanze baravuga ko rwose basanze ari ikidashoboka.
icyitwa gushyira hamwe muri East African Community abenshi basanze ari igisa n'ikidashoboka bitewe n'ukuntu ikibazo kimeze n'uburyo mu kukivugutira umuti habaho kwirengagiza nkana impamvu muzizi icyo kibazo. Ubwo rero n'aka kanya abo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bakunze guca inkoni zamba baravuga ko ibi bisa naho ari ibidashoboka. Ibijyanye n'imishinga ubundi Afurika yunze ubumwe yakabaye Afurika y'uburasirazuba yakabaye isangiye nabyo byagiye bigirwaho bikomwa mu nkokora n'imibanire y'ibihugu byombi byose bigize uyu muryango. Bamwe bati ntago bizakunda bwana Museveni, ibyo usaba ntago bizakunda. Batubwo se Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuza bate n'u Rwanda kandi barota gukora ubutegetsi bwarwo? Bati ibi rwose ntago bishoboka, ntago byoroshye. Abandi batari ku muntu asaba ati ibihugu kwiyunga mu gihe n'imbere mu gihugu kimwe hakirimo amategeko aheza bamwe mu bene gihugu. Uyu muryango nubanze ukemuriye ikibazo cy'abavuga ikinyarwanda bahora bahezwa ndetse bakanatotezwa bakanahohoterwa mu bihugu byabo binyuranye bavukamo kandi baba barabivukiyemo. Abantu bamwe bati they are stressless. Ikindi wasabute ibihugu kwihuza mu gihe n'imishinga yakagombye kubihuza bamwe bayibangamira cyangwa se bayigambanira. Batubuse imishinga ya gari ya moshi ni kuki tihuta? N'ubushobozi buke cyangwa n'ubushake buke no guhimana. Twakwihuza dute se mu gihe duhora dukumira ibyo tweza kwinjira mu bihugu byacu ngo amata yanyoya n'ibindi. Batuburyarya.com aba ni abatanze ibitekerezo ku busabe bwa Perezida Museveni. Undi ati rwose pe aho isi igeze byakagombye kuba itegeko igihugu byakagombye kuba itegeko igihugu kitabishaka kikaba kigijwe ku ruhande ibindi bigakomeza. Bati well done President Museveni 100% tukuri inyuma abanyarwanda. Ariko kandi ibi byose ni ibitekerezo by'abakunzi bacu bagenda batwandikira bakomoza ku ngingo tuba twagiye tugira gute tubabwiraho 5 kuri 5. Muri aka kanya wenda igisa nkaho ari inkuru nziza ariko nanone itari nziza ku mpande zose, ku mpande ebyiri kuko haba impe ebyiri. Haravuga ko nk'ubusabe bw'uko ibihugu nk'uko birutanwa mu bushobozi mu gutanga umusanzu byatandukana nyine ntihabeho amafaranga ngana kuko dusanga hari ibihugu byinshi bifitiye imyenda uyu muryango bitakabaye. Ubwo rero habayeho koroshywa mu buryo bugiye butandukanye koherezwa kw'ibihugu bitewe n'ubushobozi bwabyo. Hanyuma mumbwire namwe igitekerezo cyanyu kirakeneye kuri iyi ngingo. Ese Perezida Museveni ari murongo mwiza wo gufasha EAC kugera ku ntego yihaye cyangwa se ibihugu byakubaka ubumwe, byakora ubumwe, byagira ubumwe, byavuga rumwe, byasenyera ku mugozi umwe? Mu ibitekerezo ariko kandi munambwire ese Museveni yakemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ate muri iyi manda ye? Yes, Perezida William Ruto yashimyeho biranga ahubwo ashinjwa ubugambanyi. Museveni n'ugezweho kandi yabishinjwe kera na Ruto ataraza ku butegetsi. Ni myemerere dusangire mu by'ukuri ibitekerezo kuri ingingo. Hanyuma yes, hanyuma reka twerekeze no mu yandi makuru ari kuvugwa. Nk'ubu ngubu Loni irashinja inzego za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR gufata abagore ku ngufu. Ni raporo nshya yasohotse. Ni raporo nshya yasohotse. Ni agashami k'umuryango w'ibyo gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo BCNUDH kagaragaje ko inzego z'umutekano z'iki gihugu n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR byagize uruhare rukomeye mu byaha byo gufata ku ngufu abagore byakozwe mu mwaka wa 2025. Itangazo rya BCNUDH ryasohotse ku ya 8 Werurwe rivuga ko mu mwaka ushize abagore 854 n'abakobwa 672 bafashwe ku ngufu, harimo hafi 80% bo mu ntara ya Kivu
Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. BCNUDH yasobanuye ko imitwe yitwaje intwaro irimo iyo mu ihuriro Wazalendo, Codeco, FDLR na ADF yihariye 75% mu gufata abagore n'abakobwa ku ngufu, kandi ko ikibabaje kurushaho ari uko abo mu nzego za leta zirimo FARDC, PNC na ANR bagize uruhare rwa 19% muri dosiye zabonewe amakuru. Aka gashami kagaragaje ko hari abagore n'abakobwa bafashwe bugwate igihe kirekire bakajya bafatwa ku ngufu kenshi n'ingabo za leta, polisi, abo mu rwego rw'iperereza cyangwa imitwe yitwaje intwaro, bamwe muri bo bagatwita ku byabaye abana cyangwa se ku byabaye abana biturutse ku gufatwa ku ngufu, kubabyaye abana biturutse ku gufatwa ku ngufu. BCNUDH yagaragaje ko bamwe muri bo cyangwa se muri abo bana banzwe n'imiryango, ntibandikwa mu bitabo by'irangamimerere kandi bafite ibyago byinshi byo kwinjira mu mitwe yitwaje intwaro. BCNUDH yasabye ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro guhagarika imirwano bikarekura nta mananiza abagore bose n'abakobwa byagize imbohe, bikanahagarika kubafata ku ngufu. Yasabye leta ya Kinshasa kandi kugeza mu butabera abakoze ibi byaha, abana bavutse ku bagore n'abakobwa bakandikwa mu bitabo by'irangamimerere kugira ngo ntibakomeze guhezwa. Hanyuma mu yandi makuru, umugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yitwa Denise Nyakeru Tshisekedi yasabye abanyekongo gusengera umugabo we kugira ngo azashobore gutsinda intambara nyinshi ari kurwana. Mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore byabereye mu cyicaro cy'ishyaka UDPS mu mujyi wa Kinshasa ku ya 8 Werurwe, Denise Nyakeru yavuze ko umugabo we ari kurwana intambara z'umubiri n'iz'umwuka. Denise Nyakeru yagaragaje ko intambara umugabo we ari kurwana zikomeye, bityo ko kugira ngo azitsinde bisaba gukora amasengesho y'iminsi myinshi. Ati nukuri dukomeze tumushyigikire mu masengesho yacu kandi Imana ibibahera umugisha kubera ko nzi ko muzabikora. Kongo yugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo ibijyanye n'ubukungu, imibereho y'abaturage n'umutekano muke bitandukanye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe ihuriro AFC/M23 rigenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, Tshisekedi akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo leta ya Kinshasa ibyisubize yifashishije imbaraga za gisirikare n'iza diplomasi. AFC/M23 kandi yarahiye ko idateze kuva mu bice igenzura mu gihe ibibazo byatumye ifata intwaro biri mu bugizi bwa nabi bukorerwa abavuga Ikinyarwanda bitarakemuka, ahubwo ko nikomeza guterwa izirwanaho mu buryo bwa kinyamwuga. Ni Denise Nyakeru usaba abakristo gusengera Perezida Tshisekedi ko ari kurwara intambara zituma amaza isi amaguru uko bwije nuko bukeye. Ngaho ninde wagiye ni Tshisekedi, ninde wagarutse ni Tshisekedi, ninde wavuze ni Tshisekedi, ninde wavuzweho ni Tshisekedi. Ibintu byakomeje kugenda biyoberana cyane. Ni Tshisekedi ushinjwa kuba yaratinze gushoza intambara ku Rwanda, ngo kandi ari rwo rumuteza ibibazo byose, ari nabyo Denise Nyakeru asabira abanyekongo ati musengere umugabo wanjye. Kuwa gatandatu tariki 7 Werurwe, uwahoze ari minisitiri wa Kongo akaba n'umunyapolitiki Steve Mbikanye yashyize ahagaragara icyo yise carte blanche nimero 191 ku rubuga rwa X asaba Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata intwara karasa ku Rwanda nk'igisubizo gifatika. Muri inyandiko yiswe mu guhangana n'u Rwanda igitero ni ngombwa, umunyapolitike yagize icyo avuga ku ijambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarahirutse kugeza ku bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bakorera i Kigali. Nk'uko Mbikanye abitangaza, ngo iri jambo rigizwe n'ubushotoranyi kuri Kinshasa no mu muryango mpuzamahanga. Mbikanye avuga ko nyuma yo kwemeranya ku gitutu mpuzamahanga kuvana ingabo ku butaka bwa Kongo, ngo umuyobozi w'u Rwanda yaba yisubiyeho yongera gushinja Kinshasa kuba yarananiwe gusenya inyeshyamba za FDLR. Andika ati nyuma yo kwemeranya kubera igitutu cy'ibihano bya Amerika cyo gukuraho ingabo ze ku butaka bwa Kongo, Perezida w'u Rwanda yahinduye imitekerereze. Steve Mbikanye yakomeje agira ati
araturirimbira yandirimba ishaje inshingano zahawe Kinshasa zo gusenya FDLR. Mu nyandiko ye uyu munyapolitiki avuga ko ibihano no kwimwa visa byasabwe n'abafatanyabikorwa ab'Iburengerazuba bidahagije kugira ngo ibintu bihinduke. No kwa ngo hari abayobozi b'u Rwanda bazajya bimwa visa, ariko kandi hari n'abayobozi mu ngabo z'u Rwanda bafatiye ibihano, murabyibuka, barimo General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Ruki Karusisi, umuyobozi cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, umuyobozi Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'ingabo, n'aba generali bane mu ngabo z'u Rwanda bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma uyu rero Mbikanyi yashimangiye agira ati mu nyandiko ye uyu munyapolitiki avuga ko ibihano no kwimwa visa byasabwe n'abafatanyabikorwa b'Uburengerazuba bidahagije kugira ngo ibintu bihinduke. Yabishimangiye agira ati mu guhangana n'iki kibazo ibihano byatangajwe ndetse no guhagarika visa ntibihagije. Igihe kirageze cyo gusubiriza ku kibuga Kagame ashobora kumva ko kubaha ashobora kumva no kubaha igisubizo cy'ingufu. Uyu munyapolitiki iyongereye ku bandi banyapolitiki n'abayobozi ba Kongo barimo Perezida Tshisekedi bakomeje kugaragaza inyota yo gushaka gutera u Rwanda no gukuraho abayobozi barwo banyuze mu nzira zose zishoboka, harimo no gukoresha FDLR, umutwe washinzwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Yes, mu makuru ari kuvugwa hanze ya Afurika, ariko kandi no muri Afurika, ayayo afitanye isano n'izo mpande zombi. Uburundi biciye muri ambasaderi wabwo muri Uganda, General de Brigade Gilles Ndihokubwayo, bwunamiye Ayatollah Ali Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Irani. Ku wa gatandatu tariki 7 Werurwe, ambasaderi Ndihokubwayo yanditse ubutumwa bwihanganisha abanya-Irani ku gitero yagabweho na Amerika ndetse na Isirayeli. Mu gitabo cyafunguriwe muri ambasade ya Irani mu Burundi, nk'uko ambasade yabwo i Kampala yabitangaje. Ku wa gatandatu tariki 28 Gashyantare nibwo Khamenei yiciwe mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani. Rero kuva ubwo kugeza ubu intambara hagati y'ibihugu byombi iracyakomeje. Hanyuma intambara irakomeje ndetse ikomeje kubica bigacika. Irani aka kanya nyuma y'uko yishwe Ayatollah Ali Khamenei, ndeka mbabwire ko yabonye umuyobozi w'ikirenga mushya, kuko kuri iki cyumweru nibwo Irani yagize Mojtaba Khamenei umuyobozi w'ikirenga wayo mushya nyuma y'urupfu rwa se uherutse kwicirwa muri ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli. Mojtaba yatowe n'ihuriro ry'inararibonye muri Irani. Urwego rusanzwe rugizwe n'abantu 48 nirwo rufite inshingano ngo zo gushyiraho umuyobozi w'ikirenga. Mojtaba yabaye umuyobozi w'ikirenga wa kabiri ruriya rwego rwashyizeho kuva Irani yashingwa nyuma ya se Ayatollah Ali Khamenei, rwari rwarashyizeho mu myaka y'1979 nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Ruhollah Khomeini. Nkuko Irani yabonye umuyobozi w'ikirenga mushya mu gihe ku wa kane w'icyumweru gishize Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatangaje ko agomba kugira uruhare mu gushyiraho ubuyobozi bushya cyangwa se umuyobozi mushya wa Irani. Icyo gihe yaravuze ko kuba Ayatollah Ali Khamenei yasimburwa n'umuhungu we bitemewe. Ibi rero bishobora kuza kubyara amahari hagati ya Irani na Amerika. Mojtaba Khamenei wagizwe umuyobozi w'ikirenga wa Irani afite imyaka 56 y'amavuko, akaba umuhungu wa kabiri wa Ayatollah Ali Khamenei, uzwi kuba yaragiye agira uruhare mu byemezo se yagiye afata nubwo yabikoreraga inyuma y'amarido ntibivugwe. Mojtaba by'umwihariko anazwi nk'umuntu wegereye cyane ishami ry'ingabo za Irani zishinzwe kurinda impinduramatwara IRGC, zisanzwe arizo rwego rwa gisirikare rukomeye kurusha izindi muri kiriya gihugu cya Irani. 2019 muri uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye ibihano zimushinja gukorana bya hafi n'umuyobozi w'ingabo za IRGC ariwe Kurds ndetse n'umutwe witwara gisirikare w'aba Basij mu kwihutisha icyo zise imigambi ya se yo guhungabanya umutekano w'akarere na gahunda zo gukora ikandamiza imbere mu gihugu. Amakuru akavuga ko mu cyumweru gishize Irani
Israel yagerageje kwica umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran ariko gusa bikarangira ishoboye gusa kumukomeretsa. Hanyuma aka kanya Iran iri kubabaza bikomeye Israel mu buryo budasanzwe. Iran igize itya yongera kugaba ibitero kuri Israel no mu bindi bihugu bituranye nayo mu kwihimura ku bitero byahitanye Ayatollah Ali Khamenei. Ngira ngo murabizi ko mu makuru yatambutse twabwiye ko perezida wa Iran yari yasabye ibihugu bigize bituranye na Iran ko atazongera kubigabaho ibitero cyangwa se Iran itazongera kubigabaho ibitero, ariko kandi avuga ko byaba ari mu gihe ibyo bihugu bitakongera mu by'ukuri kwemera ko ibirindiro Amerika ifite muri ibyo bihugu byifashishwa mu kuyigabaho ibitero. Ubwo rero kuva intambara yatangira muri kariya karere abantu byibura 10 nibo bamaze gupfa mu bihugu byo mu bigobe by'Abarabu, abenshi muri bo bakaba ari abashinzwe umutekano cyangwa se abakozi b'abanyamahanga. Ibihugu bya Qatar, Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Arabia Saudite nabyo byemeje ko byagabweho ibitero bishya mu ijoro ryakeye. Arabia Saudite ivuga ko yongeye gushwanyaguza amatsinda abiri ya drone zari zerekeje ku kigo gicukura petrol. Ikindi kandi kiri gitero cya drone cyabaye ubwa mbere cyari cyagabwe nko amakuru abagaragaza ahangaha ku nyubako ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika itegeka ko abakozi ba leta bitari ngombwa cyane bava muri icyo gihugu. Abategetsi bo muri Iran baburiye ko bashobora kwagura ibitero ku bikorwa remezo byo muri ako karere mu gihe Israel na Amerika byakomeza gutera ku nyubako zabo. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aka kanya. Iyi ni News Lab TV, nge ndi Fagi Kayinamura, mbibutse ko aya ari n'amahitamo yanyu.